Kinya mbere ya biumia biiri kuthira mwakene Jojo mweru Meru nionekete gutonya ntangurutano inene cia gisiasa na andika wira Mwangaza akioneka gukirithana bonene na mbondi ya wandikani na bubo ni nyuma ya mbondi izi gutumiria twanya twa ngugi nayo njuri ya ngavana yaumira na kuga ni gutezaniria untu bubo ore ukawira Mwangaza eka muchemanio na MCs ba Meru muchemanio MCs bonthe baria bakuregana na utongereria bwa ngavana ujo baregere gwikinya na kinya monini wa ngavana akirega kinya we gukinya muchemanio nejo ore seneta Kathuri Murungi atiria muchemanio juria jweregeri kwethirwa juri njuma nthiru ontu bonekete kumenerwa ni mubunge Taitumo akiuga uria ukwenda kugwatithania Ameru abatere gwita atongeria bonthe amwe na tigutengura bamwe. Taitumo akioneka kinya kuithukira Kathuri okaire ni muchemanio juria ekire na arimi na kinya biashara Bamira Muthuri Muriuki na gichunki gia siasa. Mwaka juju jwa 2025 jwambitie mukanda jwa kaunti ya Meru jokuchaniria bando no jokuchete juriki tambiria ja Kawira Mwangaza ethira kigwato gini MC ba kaunti ya Meru bombo karandi nabo nikenda bomba kwale mantu mwanya ya kaunti ya Meru MC 48 mbetha bakerega uge bubu na baugabo batembo karandi na Kawira ntuba mbere bene gambali kotini nawe ntugo witigirie 64 mbere tumenyana nande kethera gwikwa gitine ni kethera impeachment kwa overturn tumu impeach kaire na meya jara athithetie ja Meru between August na nundu jare ja mingi kana ethira go confirm impeachment kyo ikia bati kwithirwa akimakaira kete mantu jangi te angeje ni tunyusai angai na gwe atwe tuli ke koti tuli antagonists utumba gwita muntu ura buthitangene no gambe ne bunywa we chai muntu akeja kuma u akeja gwiki ugutwika gukyo bugwikanirite na nuntu batu twine gamba nawe koti ntiji mbio twita tusemaniria ntije tha no semaniria na ntu bukugamba nabo winja mu Meru gutwa antu bari okugamba nabo busemanagia rukiri bunywa chai ina burejanira matuma na ikwasi na menga bo akitie buruga bore rukiri Mumeru wa mukwendia weta mutwera mukumena weta limbiro oteba tichi batwe ngavana atweta limbiro ni atakwa ke antu gwe mono tutweta mbunge masina nto ambiro tari kwari mantera atebugithitie atweta mutwera pichi gavana kwa mangu turage tota mbunge masinani kau tweta thai ke ndambu atubangira kambasi tukira turakagura anto mbiti ngoite ruti mbia nirei tuiba suatere sniper etero eto kunda chai weu kumare we tarachoka amamira woko mwangaru arere ongo sniper atathikwa no sairambu yo mukuthania murire bajaire ibagurukirie bajeti era buri kuthwakirikithia na kinyabe na biuri kathumba biage bajeti rikurukitwe miaka iri thiri twina ngwechi tawa drainage works ira chi include culverts chi include ndaracha ndene Meru county mwake ne yu itwekire akwe milioni mana ya 3 ya akwe 50 mantone ya culverts na ndaracha different areas na mwankaru wari ndene Meru county ndaracha emwe ya mwaka 2023 2024 neri ya etuma wa mutandaone ikiona kwa bungu wirutekete kethaga gwite nyamburi kifasi ya getantu ba education department ya bodia basari cia kinyira ku irutana kethaga gwita antu ba education department ya bodia school right na aritani ba isindi bandiki county antu asiari bethu ipo bakore mbesa irutana kethaga gwita department of roads akoria nikitumingo giciandire nenjira twekirite mbesa the last financial year ciandire nenji kiri wondi cietu MTF itaitango giciandire nenjira cia batiuritwa benjere njira kibetite na ara cienjero inkai na maramba tathithia yonde bathithira nusu ingi bagitira beta bagite baunangira mbesa miuko irutana breakfast ingi agweta ni gweta county wakasi abere saka bare ari nonto kabakurira breakfast ingi nete na asesi nonto tukugibo banga mugomo abere bakagoma abere akabare ari barabo promote aba promotire na ingwete ka tutubati chemane na kawe na toruka tutechemane na ugwa kunywa chai tugachemania ground ine bejeta gukuria atiri kirasi ke MCA wa Muthara example auririo na ekirite mbecha igiaki tugachemania ground ine gutega barabara ya kilomita hizi na hizi ndekirite mbecha inganona ni thithetwe ange tugachemane na Kawira na are project ire tutumbo chemane project project residence ya governor gote project ore obichine
ndikwe muchemanio kinya kawira bonekana na maabisa bawe amana MC bakai bana bakumwata mbaru ende anto bauga manto jabe da baikuru ke manto jabe tinambere kira bonekere mono ne bakero tera munini on gavana mutumanto idinkia non to bakora kinya muchemanio ne Pite governor tera kinya. And this is not the first time. He has missed more than 14 cabinet meetings, including today. Now, it's very unfortunate for such a leader kutika Muchemane Jojo. Na ndeko zikera from other quarters, non to mbere burua ugaga atego eto Muchemane one. Auga he was never invited. He was not invited. Na to extend our hand komu invite na ka receive all the copies. And for the last one, this one, I had personally do an invite via WhatsApp. We even called him today. Tomuringira through the Moya County Secretary na Muringere, kenda tumwera, we are still waiting for him in the meeting. Lakini atejokirie oaja murungamiri wandi kwenene kaunti Meru no kiambia theru onekana kirekana na antumiri mbundi wandikwa ndene kaunti Meru ire tumirite tonya mwanya to kwandikana akiuga mbundi eji etena rutha ragutangugeje na no burikitho akeja na rutha ruru. We were not involved in this kind of an exercise, na kwa hivyo tunasema hivi watu wote ambao wako Meru na Kenya yote, maana Kenya yote ilisoma hii handivat ya kwamba mngoje mpaka mambo itakuwa streamlined. Kama tunaachiri itakuja in an official way, lakini hii tumekataa, we have cancelled. Na tumekataa kwa sababu use and department tuko nazo 10 ndivyo nimesema, na pia tuko na sagas, these county corporations wale hawajaitisha hawa watu. County Public Service Board is a small independent body. Amna bubu bundi wandikani ni ogichoke machokyo jayo yonekana muno ikerotera kiambia theru na kumiro temanye najo jakwalire mando jo ndikandene kaunti Meru nontu mbundi eji yo eji watho kikadiba. County Secretary wetu Daktari Kiambia Theru igoro na araugire noe ubati kuandika auga County Public Service Board bari waziri bautu atu kwenda go state turi independent toterungura waziri no riko toterungura la chief officer no riko nonto office ya kiritorere independent consultation ira twagititere na kinya out of kwenda kumenya ni ndicha department ni riko tika kinya katiba yuga tugite consultations lakini nonto bakwenda kumenya imbi department yekwenda ira twa consult chief officers na turia Kiambia Theru na thome sheria na ibathome berese ngavana sheria ore karaga ibatie kumuthiurunka bakiaragia mantu jara jateo kiwan kuchene chonda chiejete na gwikira magamba nondo kwe antu bakwenda guritwa ndikenda bomba gwikira antu bao atwa athome imbi wa batikuririta kuringana na sheria ora chiugaga na ethera gwe section yugaga no batikuandika na twire ni iriku twinde tumithome na tumimenye untu batu twa ingugi yonde na powers katiba na ikware na gitumi ofisi yewe etheru independent members ba mbundi baritanguge miaka 6 kuringana na sheria na ote umochie tutamwewera thira lakini tutore na magamba no nto baitumibire mtu onde ombo menya bwa kamtu akwenda mtu owe atonya kana itumibinge lakini batu na atwe bwa ke department ira nyingi itwe to bangite kurunga maimara nonto tukathikira siasa na batu totea siasa muritinguge na muritinguge omero atetetheka onto twatumiro atugita injustices kebo mwananchi atetetheka utubwira kwina shortage yeu na ndi twathikira rutere rumwe katumba kuremwa kuritangugira katiba twete na twakiritirwe turi independent tubati kuritanguge tutithikira ntere yu nonto musiasa na a professional batiumbo ritangugi umwe akiwa nandi kitumge kuthithio ntobobo no thukwe na budget ya kuruketwe ya kwandikwa baba na mwaka jo tukiambiria county assembly ya Meru ngavana wetu wa Meru na control of budget bo ndi bakurukirie budget na ke budget yeu ikwajanirwe milioni 100 chiandika aritinguge basibitare kwajanwa milioni 90 chiumba kuandika arimo ba ICD kwajanwa milioni 4 chiumba kuandika department ya agriculture na kwajanwa milioni 7 chiumba kuandika aritinguge ba department ya water
indi amna bubu bauga Meru ibete na mbere reta baruga akinya kithira mutandao jira botumira ijogwite bakajuthithia na batigira antu bakutha bakiandikwa atukwenda kwira Meru aria bari bara bakumba ku make applications ibendede kugita applications direct ira cia advertisement iri cancel ndi mbondi ni onka ina inye kwandikana iti cancel advertisement yeu bara ba togete ba tumirie ba apply kukurukira system yetu ni irombire kwa hacked thai batiomba ku apply atuko baromba bendera kwithira baina umeria betera kindogo nontu ituko account on how we can restore back our system kenda bomba kujuriria twanya ture na system yetu yendera ya operation kuritangugi tukabamenyithia na tukongera deadline ira turekite kenda mtu ondethira ina kanya kagwa apply ngugi obeto ba ICD bendere kureta applications cia office yetu oria advertisement yaugite bakareta manually Bobo Nandi muthithikite kinya mbere bimya biere bya mwaka jojo biutha bikithira Muthuri Murioki Oro TV gicungi kia siasa.